Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Eliza. Manipod iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingad naklakuman itinagan nga Eliza. May saakmet kadag itinaayat adumdumngeg iti programa yo. Nang runa ita a pandemya, iso a napanunot kumet nga ibinglay ti kapadasak ken ayat. Tabarang pakapidutan iti adal, dagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggen ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Eliza. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ala, friend, umadani mo nun ti enrollment tayo para iti second sem. Ay, wan nga rod, friend. Agsardengak pailaan. Anya? Apay nga agsardeng ka? Sayang mat Sayang at talaga, nasken pa lang agsardengak. Kalaat mo ti kasta a desisyon mo, Elisa. Apay, ada ka di parikot mo. Amumot na masakit ni nanang ko. Di mo't makatrabaho ni tatang. Ni manong ko laang ako tinamnamaan mi. Iso aka sa pulak dagtrabaho ita. Ay, wan Kat anya nga rod ngay? Diyak kumakayat ti sumardang, tamasayangan akmat laang. Ngam awan at talaga ti maaramidak, friend. Ngam ikarima, ituloy mong tumatlaang inton makaurnong ka. Saan amabali nakasta kalatan? When friend, di ka madanagan. Ituloy ko to at talaga. Amumat akayat ko ti makaadal. Manong, sumardengak pa'y lang agadal. Agtrabaho ak. Agtinulong ta para iti agas ni nanang. Ha? Jack matimbaga sumardeng ka, ading ko. Kabalak pa'y mat, ading ko. Maasyanak unay kan ka, manong. Si kaamin tagas gastos ti balay. Pati allowance ko kat si kaaminan. Sana bale. Inton makaurnungak. Ituloy kong tumatlaang tagadal. Ay, adaking ka dayta. No, saan mo to kabaalan tiyang trabaho? Kaya't aganor ka manen. Siyak doon ti makamukyan ka. Ay, agyamanak, manong. Man nakaawat ka talaga. Awan na nyaman na dayta ading ko. Anya ngay nga rod kaya't duduwata lang mat di. Nataatag tinulong. Anya ngay nga rod kaya't bakit kan lakay matan nagiti naganak ta. Wan nga rod, manong. Di mo't din makatrabaho ni tatang. Kan saan mo't nga rod mabalin nga agsardeng ni nanang nga agtumar iti agas na. Ading ko, kabaalan ta daytoy basta agtinulong ta. Di bali ta awan pa'y matibukod ka pamilya. Ay wan kayam. Amo ka di ti kayan ayat mo, ti panggap mo, ngagsardeng, ti panagatal mo. Saan pa'y nga rod, manong? Ibagak pa'y lakan kwa na inton sumarungkar di ti balay. Kasta ka di? Ala, sige. Ibaga mawad kan kwa na at saan nga baklaan. Wan, manong. Siyakton ti makam mo. Ay, wan kayam. Apay sa din no, iti pag-ubraan na ni Rodel. Ijay mo't lasigod, manong. Makiman maneho iti van ti angkel na. Ah, kasta ka di. Nasayat man nga rod no kasta. Ta saan lang agtamtambay. Wen, manong. Oh, adtoy nanang. Umuna kayon amangan. Ay, agyaman anak ko. Akat mangan kayo matan Umuna kayo, nanang. Urayag pa asumangpot ni manong. Agigiddan kaminton amangan kadatatang. Malang arod anak ko. Tapno adda kasango ni manong mo amangan. Ni, o sige, mangan kayo latan Sung batak bi iti awag ko. Hello? Elisa, agkita tayong tunbigan. Adanas kang naibagakkan ka. Ha? Anya dayta? Imawag ka lang arudan. Di mo pala ibaga. Di ka nga rod gumurguray ti daytoy nga ibagak Wen,
Anya nga min dayta. Nagsinara kami iti boyfriend ko. Nagpasyal kami. Kalpasan na, mapan kami kumamangan iti may sa restaurant. Ngam saan kami ang nagtuloy? Nakitak namin ni Rodel at nakadwa na babae. Anya? Sana kagar aramid lang iti istorya Kun kadwak pa'y ni Jerry ang nakakita kadakwada. Feli. Tsaka mo no, patsak dayta nga imbaga mo ano saan. Saan ka mo't apilpilitan, friend? Ngam da ito lang ti makunakan ka. Paliiwam ni Rodel. Narigatan. Sige. Agyaman nak, friend. Itay katibay nga gururay ka? Kaano pa'y aluklukwan nak, Rodel? Elisa, anya ka din day tangay bagbagam. Awanan kay tibain. Nagtalakakan ka. Ngaman niya ter aramidam. Diyak ka mo day tangay bagbagam. Di ka naglibak pa'y. Mismo ni Felia gayam ko tinakakita kada kayo. At da sa bali a babae akadwam. Imposible nga gulbot ti gayam ko kanyak. Elisa. O anya, naglahat ka? Rodel, ato ti pampanunutek ita. Nagsarda nga kiti panagadal ko. Parikot ko ni Nanang Mi. Sa ita kastapay lang taramidam. Rodel, kunak manunapudno ka kanyak. Elisa, pakawanan na ko ma. Diyak yung gagara. Nasuliso ka klaan. Amumot no kasano ti panagayat ko kun ka. Anya nga'y di inaklon mo matlaan. Pangasim. Pakawanan na ko ma. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka, Rodel. Oh. Ngam ka po iti naramid mo. Diyak may ka rin agsubli pa iti sigod apa nagtalag ko kan ka. Aklaw na ka nagbiddotak. Diyak ilibak day ta. Kabalak aliklikan day babae para kan ka. Napatag ka unay kanyak. Sana kas ka rin na day tang ibagbagam. Elisa, please. Saan na maulit pa ikarik. Diyak amo no anya ti panunutag ita, Rodel. Oh. Sige, panawan kan. Elisa, anak ko, apay akasta tila nga managawid. Kasla nagsangit kamot. Awan laang daytoy, tatang. Wano nagpapa kayo kini Rodel. Tatang. Kuna konket. Awan ang yaman na daytoy, tatang. Sige, mabitlaang. Isaganak ti kanan tayo. Agidasara kon, tatang. Nanang, adto ti kanan niyo, oh. Elisa, anak ko. Nakapsutak una yan. Tiyak makahangas. Nanang! Nanang! Tatang! Ni Nanang! Ipantayo sa ospital! Elisa! Elisa, aning ko! Anya pa pas pasama? Manong, ni Nanang! Marigatan nga gangas! Itaray tayo sa ospital! Mangkita kay ti pangiluganan kan kuana! Oo, sige. Bantayan mo din nanang, tawa pa na kon. Naimpaglakit din. Tanay-taray tayo adagos dito ospital ni Nanang, Manong. Wanyarot ating ko. Manong, padasak sa tiagabroad. Ha? Uray dwala ang atawan. Para kada tayo matlaang. Sigurado ka kadidita ating ko? Uwan, Manong. Agpatulong ak iti kasinsinta. Ni Marvin. Sigurado ang matulungan nakday jay. Elisa, Mabiit laang mat nga urayan ti dua atawan, Manong. ket ataking karita ating ko. Basta tinapatag ket agandad kalata ka na yun. Uwan, Manong. Di kay madanagan. Wan nga mading, amo ka din ni Rodel da ito planom? Saan pa'y, Manong? Ngam ibagaktukan ko na. Oh, apay akas ta tilangan.
Kaslada na o nagapampanunutan. Kwa, Rodel. Adala ko makayat ko nga ibagakan ka. Iso nga, inayaban ka dito parke. Kasta ka di. Anya day ta? Aga brodak, Rodel. Oh, Pasensya ka na, no italaan na ibagakan ka daytoy. Amok ngamin adinak palubusan, no ibagak nga amunakan ka. Sapay ko mata maawatan nak. Elisa. Agkasapulan kami ngamin unay iti kwarta para kaninanang. Amumatan, no kasano kadakkel ti busbusan mi a kwarta, no kasya ama ospital. Maawatan ka. Ngam impakaamong kumamot kanya ka. Pasensya ka lang kuman, Rodel. Kasano nga rin ita? Inton umay alawas ti flight ko. Anya? Uwan, Rodel. Napartaktipan na kay pag nati papeles ko. Ta nagpatulong akiti kasinsin ko. Kasta ka di. Sige nga. Good luck, ha? Inakot. Rodel? Rodel! Mabitlaang! Rodel! Nasakit sa magtinakam na iti pa nagkaprod ko. Iso a pinanawan na kon. Hello, Feli? Oh, friend. Itaman pa yan nakaawag ka manan. One friend. Day off ko ngamin ita. Awan mo taramidak. Iso na lagip ka nga inawagan. Kasta aya. Kat, kumusta mo ti trabaho dita? Okay lang, mat friend. Iso na laang. Tatalo abulan ko pa ila dito eh. Ay, mailiw akong iti pamilya, friend. Kan syempre, kastamatan kan kaagayim ko. Aganos ka, Elisa. Tapara mo't lang iti pamilya, no ang pinada ka dita. Sana bale, duatawon lang dayta. Ay, uwan gayam. Saan mo ka dingaw awagan ni Rodel? Ay, dayta nga ruti may sa aparikot ko ita, friend. Oh, apay. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Manipod imayak dito eh. Ha? Kasta? Unay mo tunday ta boyfriend. Kaslawan pa nakaawat na. Uwan nga rod, friend. Pinakawan ko. Idi nagbasol kanyak. Ngam itatanda akong dito eh. Diyak mat marik na ti panangisakit na kanyak, friend. Di nakpay kumustaan. Anya mo tayo ta lalaki. Immature. Diyak amo na niya ti pampanunutan na, friend. Bay amon. Saan nga iso ti panunutan? No talagang ay ayatan na ka, concern kumakan ka. Saan na kasjay? Talo abulan mo dita? Ngam di nakapay kinumusta apulos? Anya klase a boyfriend dayta? Ala, bye-bye amon, friend. Barang makalagip tumatlaan kat umawag. Sige, baliwak tumanan ti umawag ha. O sige friend, agan-anad ka dita ha? Agyaman nak. Bye! Manong, kumusta kayon? O Elisa, ading. Mayat lagtading ko. Among pumipigsa ni Nanang, may iliw daking kan. Kasta ka di, Manong. Sana bale. Manula abulanan, agawi dakton. Wani nga rod. Kasa nagpital daw, manipod na pan ka dita. Manong, adala ko madamagag kan ka. Anya ka din ay tading ko, ipagamon. Kanayon ka mo't amapan ijay ili. Saan mo ka di makitkita ni Rodel ijay paradaan, Manong? Apay ni Rodel. Kahit no nakita idi na minsan nga takadwa na babae. Kaya na dapat ti ubana nga ubin. Anya? Apay, kunak man no nag-break kayo idi. Saan?
Manong, awan mat nagsaritaan mi nga break kami. Manipod imayak dito yung aging gaita. Tsak ngamin makontak ti cellphone na. Di nakpay pulos kinumusta, Manong. Anya? No kasta, nangasawa gaya man ni Rodela tsak amo. Di na imbaga kanyak tapno sa anak ko mamata ng namnama. No agawi kat da kami latta. Unay mata ni Rodel. Kunak no ay ayatan nak. Elisa, adik ko, saan ni Rodel di parakan ka? Agbabawi ak anagayat ka nagtalagkan ko na Manong. Inalilaw naklagayam. Ay, nagsaya at nakaawit kan ading ko. Wan nga rod, Manong. Hala, umay ka nga rudan. Ta, mapantaglugan ni Jay Paradaan. Kasi nagtametan, sigurado. Naragsak nga gururay ni tatang kininanang ije balay tayo. Manong, ni Rodel day chay Na, haawan niyak paiso. Rodel? Elisa? Kumusta ka? Kumusta ka, Mat, Rodel? Nasayat, Mat. Ada nasawak. Ada matan duwang anak mi. Kasta ka di. Nangasawa ka. Nga awan man na ti closure ta, Rodel. Pasensya ka ni Lisa. Ngam idi nagabrod ka. Naamiris ko asaan ka matan ngay ayatan. Isuan ang asawa ako. Pasensya ka la kumat. Jack pulos ni namnama dayjay apasamak, Mr. Lonely. Pinakawan ko ni Rodel itinagbidutan na ididamo. Impagarup ko asaanin na maulit pa'y. Ngam nagbidutak. Ta iti panagawid ko, addan asawa ni Rodel, asaan met anakiwin naswas kanya. Nasakit para kanyak, ngam awanan ti maramidak, no di ti mga klon, iti napasamak. To'y pagayam mo, Eliza. Pagayam nga Eliza, agyaman ak iti panakipasat mo iti daytoy a programa. Nasaya at kaatao. Manang ipatag iti pamilya. Ken napudno nga agaya. Ket amok amasupapakan dayta iti ragsak. Ni Rodel ket saan aparaken ka. Dumteng to ti maikarikan ka. Ket mas nasaysaya at pay ngem ni Rodel. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Eliza, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamiting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.